Kini gadi jingpun bana nakumta gi khubor laikam hakaban nagaling jongka department jongka GAIL recruitment acar sao record online application nagbanta ki candidates ki belapendep ya kini ki qualification nagbanta kini ki post harum but kelas date nagbanta ban apply online ya kini ki post kande hadu kanyoterik benai bakhandai arhajar sao Kidon shibun tili ki pus kabai dei bat ki kerdan ki baper kam ki kerdan ki ba lahe ani ki kerdan ki ba shajrong re ini pe menta ya ka pus nim ka bakhnai ka badei jong ki technical assistant kata ka badei hapo ka laboratory je hapo ka ni ka pus nim technical assistant ka don lai tili ki pus kata ka badei jong ki schedule kas kapai apa age limit kande lai phui hadu sau phui sinam but ka salary kande arp sau hajar sans pa hadu kandai phu hajar but ka essential qualification kande ya ki candidates ki bula pendep ya ka bachelor degree in BSc with chemistry lania but ka subject chemistry of minimum 3 years with minimum but lakumno kama phiri benyo san percent Post nim kaba shipo hangne kande na ko banta ki operator chemical ka na ba post hangne ka don hadu new flight li ki post na ko banta ki unreserved flight puwe English speaker section rutili ki post OBC kan rutili schedule caste kat santali but schedule tribe santali ka age relaxation kande sansnem but kapa age limit kande arpundu snem shajrong but the salary hangne kande arpsau san spa hadu kandai phojar but hangne ru na kabanta ka essential qualification kande ya ki bachelor degree in science but ki kentup ya ki ni ki subject kum ka physics chemistry mathematics but kum ru ka minimum marks ka bade san percent na kabanta ka post ka ba khatwe ka post nim ka bade technical electrical Kanamba upos ang neru kabun bah hadu South Ligi pos unreserved arpui EWS Southerly OBC Prately Schedule Caste Rutely but ka SD ka day hadu Sandali upper age limit kan day arpunusnem but ka relaxation kan day sansnem na kabanta ki SD kata kamut hadu life hui snem hila ban apply salary pay skill ka day arp sahajar sanspa hadu kanai pujar but hangni pade nang bata ka qualification jong ki technical lani electrical technician kan de ya ki candidates ki bla pendep ya ka matric kumjuru but ka ITI certificate but lada pimdon ITI certificate ru pila ban pendep ya ka 2 years post qualification and experience hak by day but ka electrical Shushu nagbanta ka post ka bakharar ka badai jongi technician instrumentation ka number post ka don hadu sana sau santali unreserved khat r EWS sau OBC khat r schedule caste san wat schedule tribe san ka pa age limit kan de hadu r parus nem but nagbanta ka age relaxation jongi ST kan de san snem hangni ka salary ru kan de ap hajar san spa hadu khandai hajar but nakumta ka qualification kan de yaki bala pendep ya ka class 10 lane ka matriculation plus ITI certificate but kumjuru nakumta ka post technician mechanical kan ba post ka dan hadu live khnai unreserved khat khnai EWS lai OBC khatway schedule caste sau schedule tribe r apa age limit ar produce nem but ka age relaxation condition snem nak banta ki schedule tribes ka pay skill hangne ru kande arp saw hajar san spa adu khandai pheu hajar shishuru nak banta ka qualification lane ka kardan puli ka phila ban apply kande ye ki candidates ki bala pendep ya class 10 harkat bat ka ITI certificate ka post name technician telecom and telemetry kan ba post kan khatway on reserve new EWS UA OBC R schedule caste non but schedule tribe UA apa age limit kan de approach nem but ka relaxation of age kan de nagamenta ki schedule tribe sans nem salary at sawajar sans pa du khandai paujar
qualification kan dei balak pendep ya ka matric lane kelas 10 harkat wat ka certificate ITI in tradesmanship. Nakabenta ka post operator fire ka total number of post live kandai on reserve arpo EWS lai OBC new schedule caste or schedule tribe lai apa age limit kandai arprus nem but ka relaxation of age kandai sans nem nakabenta jonki ST kape skill hangneru kandai arpsa jar sans padu kandai peojar hangni pede namta ka essential qualification kandai ya ki candidates ki bla pendep ya ka class 12 lane ka 10 plus 2 harangkat bad ka ndu banai na ka benta ka training jong ka fireman but kumjuru pide bendon ya ka valid driving license na ka benta ka take post operator fire Shushu na ka benta ka post operator boiler number o post kadon pra on reserve sun OBCR shidoka siwe nang ka upper age limit up real but ka age relaxation sans nem nagbanta ki ST salary hangneru arpsawajar sanspa adu khandai phawajar ka qualification gande yegi candidates ki bla pandem ya ka matric lane class 10 hargat bat ka ITI certificate hwede bat ka operator boiler lane ka ITI tradesmanship jong ka national apprenticeship certificate but kumjuru ka second class boiler attendant certificate of competency kumno pin apply nak banta ki tegi post ki paper ki badon du laispa tam tli ki post nakamta ban apply online nakamta ki tegi post po ka department jong ka GAIL recruitment aja arpsa ki candidates ki la pan apply online damba ka website kamdei https gailonline.com/CRA applying gail.html. No other means mode of application shall be accepted. So pila ru ban apply online yakani ka department jong girl recruitment ajar opsau nam ta ki post ki paper ki bangala de ban pensngeu shopi ada ka ba village ha ka link bangan sebu apo ka description box ke jonga mat phila ban apply online na ketika direct link lane ka website jong ka GAIL recruitment ajar opsau kajing ptha ka pakarpang kinu ki candidates ki bakwa ban apply nak benta ki ti ki post ki hab ban apply tang ka we ka post nak benta we ubriu but anum pediang ya ki we pat ki application lada uju ubru u apply but an pediang ya ka application ka ba uphan kong hande ya ki we pade ki ba din and reject kata katkum kajing ptha na ketika office jongka GIL recruitment arjar arpsau. But shushu na kabenta ka application fees na kabenta jungi ki ST don kamban COA te lakarpat ya ki candidates ki pade na po ka Meghalaya state sumhaban shim ya kanikalan lada pila pendep ya kini ki qualification lane ki kerdan katkum ba ki pandung ba kani ka department jongka GIL recruitment ajar arpsau dipin sumhaban shim ya kabu late no ban apply na kuta ki post da ka ba pile online Tengah kermen ma phila sotu nak banta kini ki post ki bangla de ban pan bana shopi nomba kane ka employment news jong usil ba opsa tilada pidang dei ki batmai hapo ka video bat ke channel ke jonga ngan subha ban kerpa de phi page ye ki video ki bangla de ban upload nak banta kiwi pa de ki employment news ke ba de bat ka state Meghalaya namar ki ladon shibun ba ki kam ki balai hapo state Meghalaya wala ga de hapo khasi jentia la negaro shim yaga kabu late ban apply nak benta kiti ki post bat ngakar paru ba pin ya share like ba subscribe nak benta ki new updates lane ki new employment news ki bandang wan hakini gisngi te tangkatahi hublei shibun